Shalom, 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 shalom. Yesu ashimwe cyane. Muri kumwe nanjye Arsene Ndikumana. Ndizera bamwe basanzwe badukurikira ku nyigisho dutanga mu kiganiro dukora cyitwa Morning Prayer kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu. Abantu benshi dukunda gusengana. Nagira ngo nongere kubatumira n'abandi mwese kugira ngo mukomeze kuza kwifatanya natwe dusenga kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu saa 12 za mu gitondo kugeza saa 12 n'igice. Imana ibaho umugisha, turi kugenda tubona Imana ikora ibidasanzwe mu buzima bwacu. Ikindi cya kabiri, nagira ngo bamenyeshe ko hari inyigisho tugiye kujya dutanga kuri YouTube channel yanjye ya Arsene Ndikumana. Mwajaho mugakanda kuri subscribe kugira ngo mubashe gukurikira inyigisho zitandukanye Imana izagenda idushira ku mutima. Maze imyaka irenga 17 narakira agakiza, ndi mu nzu y'Imana, nkora umurimo w'Imana. Hari byinshi cyane twagiye twiga, hari byinshi cyane twagiye tumenya, twifuza kubasangiza. Ikindi, maze imyaka 4 ndi mu ishure rya Bibiliya muri University yitwa Africa College of Theology. Nkaba uyu mwaka narangije amasomo. Rero ndifuza kubasangiza bumwe mu bumenyi nagiye nakira, haba mu matorero nasengeyemo, haba mu ishure nize, haba ibyo umwuka wera yagiye anyigisha, kandi ndizera ko bizagenda bibafasha cyane. Rero muze kuri YouTube channel ababishoboye, cyangwa se ababishoboye muze muri Morning Prayer. Tuba turi kuri Zoom no kuri YouTube. Ndabizi neza ko hari ibintu byinshi muziga, hari ibintu byinshi nanjye ntari nzi, hari n'ibindi nigishijwe ariko nagiye nsobanukirwa sanga koko ntabwo nabyigishijwe neza nk'uko Imana ishaka ko tubimenya. Rero tuzagenda tubasangiza bimwe mu byo twize nabi cyangwa se mu byo twigishijwe nabi kugira ngo turushirizeho kumenya ijambo ry'Imana. Imana rero ibashoboze mujye kuri YouTube channel yacu kugira ngo muzajye mubona inyigisho tuzagenda dushiraho. Tuziga ibintu byinshi cyane bitandukanye, kandi Imana yiteguye gukorana natwe ibidasanzwe muri kino gihe turimwo, ubwo hari inyigisho z'ubuyobe nyinshi cyane, kandi Imana irifuza kutugirira neza. Rero muhawe ikaze mwese, Uwiteka Imana bagire neza. Shalom, shalom.